Ni kenshi aborozi bo mu Rwanda bakunze gutaka ibura ry'ibiryo by'amatungo ndetse n'ibibonetse ugasanga biri ku giciro cyo hejuru. So nko mu mwaka usanga ibiciro bihindutse inshuro nk'eshatu. Rero ntabwo ushobora kunguka. Kandi amagi ntabwo ajya azamuka. Igiciro cy'ibigori cyagera kuri 500 cyagura 250. Ibiryo buri gihe imvange ibiryo buri usanga iri hejuru ya 650. Mu gushaka umuti w'ikibazo cy'ibura n'ihenda ry'ibiryo by'amatungo, abashoramari bo muri Korea y'Epfo ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda bubatse uruganda Gorilla Feed rutunganya ibiryo by'inka, iby'ingurube n'inkoko. Rufungurwa ku mugaragaro, Dr. Sang Jupak, umuyobozi mukuru warwo, yavuze ko bizeye guhaza isoko ryo mu Rwanda kuko rufite ubushobozi bwo gukura toni 20 z'ibiryo by'amatungo mu isaha. Our factory was have some issues. Uruganda rwacu rwabanje guhura n'imbogamizi zo kutabasha gukora ibiryo by'amatungo byiza kubera kutagira ibikoresho byiza, ariko ubu dufite imashini nziza zikora ibiryo byiza. Ubu rero twakora igihe cyose kandi tugakora ingano ihagije. Ubwo rero tuzabasha guhaza byoroshye abaturage. We can do anytime we can produce quality feed in enough quantities. When the farmers need some volumes, we can supply easily. Before, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB kigaragaza ko kuba mu Rwanda huzuye uruganda rukora ibiryo by'amatungo ari igisubizo ku borozi benshi. Dr. Fabrice Ndayisenga, umuyobozi w'ishami ry'ubworozi muri RAB. Kugabura rero mu bworozi bifata hanini 60%. Urumva rero ni hafi imbaraga zose ahantu zijya akenshi ku muntu ukora ubworozi ni mu biryo agabura. Iki gikorwa dutashye cyafatanyije rw'aba Gorilla Feeds cyo kuzamura ubushobozi bakabukuba kabiri, birafasha aborozi bya biryo bakenera aho bibagera ibiciro bihora bihindagurika kugira ngo ubibagurisha nawe iyo akora neza burya ni nawe havamo za ngamba zo kugira ngo bya biciro bihora bihindagurika iyo mbogamizi iveho. Binyuze mu kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere mu byerekeye inganda NIRIDA, guverinoma y'u Rwanda yatanze miliyoni 600 mu kubaka uruganda rw'ibiryo by'amatungo Gorilla Feed, harimo miliyoni 300 zizishyurwa. Dr. Sekomo Birame Christian uyobora NIRIDA avuga ko gufasha inganda muri ubu buryo bigamije guteza imbere urwego rw'inganda mu Rwanda. Izo nganda uzirebye ni inganda zaje zisaba leta ubufasha, ubwazo zirenga 800 na dufashijemo 10 na tuvuge 20 zibaye nyinshi. Urabona ko ikigero kizo turimo gufasha kiracyari hasi. Rero icyo turimo kureba dushaka gukoraho cyane no kuvuga tuti ubu buryo bwo gufasha dufasha inganda ntoya nkeya nako apana ntoya nkeya ntabwo bukwiye kuko abakeneye ubufasha ni benshi. Turimo turazana ubundi bufasha buzajya bwitwa ko tugiye gutanga ubushobozi inkunganire y'amafaranga yo kugufasha kugura ikoranabuhanga. Uruganda Gorilla Feed rufite agaciro ka miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika, rukaba rufite ubushobozi bwo gukora toni 200 z'ibiryo by'amatungo ku munsi. Daniel Hakizimana, Flash TV.